खिबा ओजा अमदी महाइरोई सिंह थादो उहाइना महाइरोई लुप तरुकना यूनिवर्सिटी मनुंग खोंजंग चंगसिनबदा पुलिस का चावना मुकनबा थोखरे अमदी स्टेट असिदा इसिंग की अवार्ड पर लेरिबा असि को खन्ननबा लेंगाकना स्टेट लेवल कमिटी अमदी डिस्ट्रिक्ट लेवल कोऑर्डिनेशन कमिटी सेमखरे खुरमजरी मिनेंग ताबिरेबा सिंह बताराम लौसरी पाव संदोकना पिजरी फाजिन खिबा ओजा अमदी महाइरोई सिंह थादो उहाइना महाइरोई लुप तरुकना दाबी तौदुना ngasi मणिपुर यूनिवर्सिटी की प्रो वाइस चांसलर प्रोफेसर जुगिंद्रो दा तक्षिन बलाकपदा पुलिस का मुकनबा थोखरे पुलिस ना महाइरोई सिंह अदु लक्षिन होनबदा बोम फाउबा सिजनखे खोंजंग चंगसिन यावबनी हाइबा महाइरोई निपान पुलिस ना पिकअप तौखरे मखा ताना पामदबा थौदोक थोक्तनबा पुलिस ना अकन मोंगदा यूनिवर्सिटी मनुंग दा सेक्शन थौरांग लखतखरे मसीगी मतंगदा मणिपुर यूनिवर्सिटी दा हौजिक ओइरिबा फिबम सिंह कवरेज पीरिबा एखोइगी वीडियो जर्नलिस्ट बेबिता ना पिरकपा रिपोर्ट सिटी की मतंगदा फाजिन खिबा ओजा अमदी छात्र थादोरउ हाइदुना प्रोफेसर जुगिंद्रो उनबा लाकपदा ngasi छात्र अमसुंग पुलिस सिंगा मुकनबा थोखरे मोबोम अमदी टियर गैस क्या कापतुना छात्र सिंहबु तानखी अमदी फाबा फाव यावखी हौजी की ओइनदी हौजी खोइना लैबा असि बॉयज हॉस्टल नंबर 4 नि हौजी की ओइना लैबा मिसिंग हॉस्टल असिदा लैबा मिसिंग असि वेरिफिकेशन तौदुना मुन्न खंगदोकनबगी दमकता हौजी की ओइना लै स्टेट असिले इसिंग के अवार्ड पर लेरिबा असि कोखननबा लेंगांगना स्टेट लेवल कमिटी अमदी डिस्ट्रिक्ट लेवल कोऑर्डिनेशन कमिटी सेमखरे स्टेट लेवल कमिटी की चेयरमैन लेंगा की चीफ सेक्रेटरी खनखरे मेंबर सेक्रेटरी दा माइनर इरिगेशन की कमिश्नर अमदी अजय मेंबर मापन अदुदी कदागी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हॉर्टिकल्चर की प्रिंसिपल सेक्रेटरी PHED सेक्रेटरी हॉर्टिकल्चर की डायरेक्टर एग्रीकल्चर की डायरेक्टर PHED WRD अमदी MI डिपार्टमेंट की चीफ इंजीनियर सिंह अमदी कदागी एडिशनल चीफ इंजीनियर ने कमिटी असिना हौजिक थेंगनरिबा इसिंगी अवार्ड पर लेरिबा असिगी प्रॉब्लम असि शॉर्ट टर्म अमदी लॉन्ग टर्म दा कोखननबा यंगसिनगनी लौफम कया इसिंग फंगदबना मरम ओइदुना सोहल्लाबा लौफम सिंग यंगसिनबगा लोइनना खुदकी ओइबा इसिंग फंगहनबा थबक थोरम सिंग पाइखतकनी हाइरी अमरोमदा डिस्ट्रिक्ट लेवल कोऑर्डिनेशन कमिटी की ओइना मरी लेनबा डेप्यूटी कमिश्नर सिंगना चेयरमैन ओइगनी मेंबर सेक्रेटरी दा WRD की मरी लेनबा एजुकेटिव इंजीनियर अमदी अतै अतोपा मेंबर तरुक अदुना एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर कदा PHED माइनर इरिगेशन अमदी मरी लेनबा सब डिविजनल ऑफिसर सिंगना ओइगनी हाइरी कमिटी असिना इसिंग फंगदबना सोहल्लबा लबुक सिंगी फिबम यंगसिनगनी अमदी खुदकी ओइना पाइखतपा याबा थबक सिंग पाइखतनबा होनगनी हाइरी लाइनिंग थौ सनामही टेम्पल बोर्ड न सिंदुना चही खुदिंगी पांगथोरकपगुम अहिंग खोंगबाल उफोंग युमफमदा मेरा नोमा पानबगी थोरम मियामगी ओइबा लाइनिंग खोंगचक अमगे लोइनना पांगथोखरे थोरम असिदा लाइनिंग थौ सनामही टेम्पल बोर्ड की वाइस प्रेसिडेंट विद्यापति संजमना लुचिंगदुना मियामगी खोंगसत अमा खोरमबन कैथल अकोइबदा सतखरे तुंगदा अहिंग खोंगबाल दा लाक्तुना नाटकी ओइबा थोरम कयासु पांगथोखी थोरम असि करिगिदमक पांगथोकलिबनो हाइबगी मतंगदा लाइनिंग थौ सनामही टेम्पल बोर्ड के मेंबर डॉक्टर लंचेनबा मिटैना फोंदोरकपदा लाइनिंग थौ सनामही अमसुंग इमा लैमरल सिदबी अनिगी मफमदा हैरांग लैरांग थिंजादुना चाहोंग होंगनबा अमदी लैबाक मरा तपना नुंगाय फना पाननबा थौनी थोरम अस्ति पांगथोकपनी हाइना फोंदोखी लमदम मसीदा मिसी मिना टोइसलगिबा मपा ममा मसक खंजिनदबा मसीगी मथक्ता ममा मपा मसी मचन मचन खंगनरक्तबा सारम चलकपा मियोइबगी ममन मांगथरकपसे मसीबु करीदा कोकदगे हाइबसी अखोइना खनरकप मतमदा मिपुम खुदिंगमकी थमोइदा नुंसी चानबगी मचिन मनाव ओइबगी मदुगुमगी नुंसीबगी इहुल्लदो करिगुम लानिंग थौना यकाइरबदी मयाम पुनमकसे नुंसीबा चानबा हाइबदो ओइरकनी हाइबसीगी वाखल मियंगदा लाइनिंग थौना मिपुम खुदिंगमकपु थमोइनुंगदा नुंसीबा मचिन मनाव मसक खंबगी खोयुम पुंजादो पिबिरसनु मयाम पुनमकपु यकाइबो ओइरसनु हाइदना चतबा खोंगचतनी मणिपुर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ना इम्फाल मनुंगी तोंगान तोंगान बा मफम सिंगदा नुंसित सेंगबा सेंगदबगी चांगयेंग तौबता नतना नॉइस पोल्यूशन की चांगयेंग तौबदा इम्फाल की अकोइबदा नुंसित सेंगदबगी अमदी का हेना नॉइस पोल्यूशन थोकपा थेंगनरे
Maram aduna chahi tara manga helaba tongan makal ki gari sing chen ba thingjille. Miyam na matam helaba gari sing laibiganu. Motor Vehicle Department na su tongan ba gari sing da permit piba matam da mari laina ba department sing ka tanaraga permit piu haina. Pollution Control Board ki Chairman MLA Radha Kishore ngasi paumi singa unabada fungdokre. Mahang na makhata na fungdokibada ngasi dagi hauna pangthokadoriba panthoibi ima amadi Hindu lining chatpa singki Durga Puja amadi Diwali ga mari lainana miyam na lai di thorom khakki oina bombula thabiu loud speaker seasonary ba singna loud speaker seasonaba matamda sound limitator haptuna seasonabiu karigumba sound service tawriba singna hariba sound limitator seasonadrabadi ain gi oiba thabak lokhalagani amadi thorom pangthokpa matamda mari lainaba DC singi permission su lobiu Pollution Control Board na district singi SPM di mari lainaba DC singda ai bache thaduna khangan khre Pollution Control Board na paikhalak liba thabak asi hauzik Manipurda aying asagi khal kairak padanata na miyo bigi hachangda akaiba kaya pirakpa asi kanana bagi pandamda khongthang asi lokhalakpani Manipurda laiba tongan ba club maira pai BM di tongan ba sinphamda laiba miyo singna mateng pangbiu haina fongdorakhi permissible level hai sin na kong sida amot pasanga su na ton da sanga su defense to bongam control to bongam se permissible level machine ngam da pot changa ga di permissible level wange danger oire haiduna koina kudong kiren lokthok se sin maram basina koina masidi hauchimar all section da koi miam changdana koi Manipur kanba first of all koi environment kanba fresh water oiba pollution free oiba aikoi environment ama yana na leiba hai besi mo aikoi lengdra bai koi gi yan han ba priority 1 oi aikoi mi oi besi ni hingba yarak tragadi laina makal kaya la agadi aikoi kramana mapung phana chokhatpa nungai ai phaba aikoi pami panam si yogodabano haibatu aikoi laibak thigani maram sin aikoi Manipur Pollution Control Board ki mai kai degi chap chaba masigi report figures lera banina aikoi amtang ti section chi haiba wafam si thamjage Malem gi oina aying asa gi phibam da honglakli ba kaya ase thengna bada miyam na turel maru haurakpham singda uwa leptana thajinba tangai phade haina speaker wai khemsan ngasi poirai ithibalu ki kuntaruk suba mapokumon thoramda haikre ngasi Imphal East District ki kongba maru da pangthokpa thoramadu da mahang na makhata na haikhibada mausa gi phibam ngak senbada aikhoi khujima ki sauraba thodang lei haikhi nura hai na uma thana ba haibiri but nura hai si aikoi na lamdam da posu nura hai bu usi mami amuk ta tadri but masi ai ma khoi research work hai batai kari u le mi kholami maduna kari kani hai na thijalubudagi phangbani aduna masi lamdam si da leidiba indigenous plant sing si thabaga lunana asi global warming laiba si kokpada acho mateng pangani hai bi thajabale Thoramasiga mari lainana kongba turil gi haurok phamda usara kya thakhi ngasi gi thoramadu da pil gi president RK Tonsai IMC gi corporator TS Bankim Sandra Directorate of Environment ki director Dr Wainaba Sandra madi PWD building gi chief engineer N Norena marui musing oina saruk yakhi pil gi hana gi vice president Ayam Meirabana fongdorok pada pilna mitai nat ki oiba lining lichat polam posak kaya yokhat na bachang silakli ba thorang singi saruk ama oina maitai gi laifam sing ama di turel maru singda yalho pambi sing thaba madi yokhat pagi satharak pa ase aphaba khongthang ni haiki indigenous plant मैम थादना ngasi global warming da adi environment kanna bo khona bada ekhoi gi poiri thi bulumna chobu thodang lorga ngasi phabu da changjilei ngasi ma pangthok chagador ba 26 foundation day asiso ekhoi gi maruena uwa thadana environment si kanjana bagi chobu thodang ama lobada madugi thoram amsu hoijai ngase Thangwaiban Fishery Gate laiba Thangwaiban Youth Social Reformation and Development Committee na sinduna nifu humdoirak suba ima panthoibi ira thoniga mari lainana nauna saba ima panthoibi Sanglen Community Hall Thangwaiban Kendri gi MLA KS Joy Kishan na haunabi matung ina miyam da khusina khre thoramadu da Thangwaiban Youth Social Reformation and Development Committee gi President S Sarat Ward number 1 gi corporator Gaidon Kamai amadi Thangwaiban Youth Social Reformation and Development Committee gi advisor and Ibo Yaimana athoiba mithunglen sing oina saruk yakhi paugi marakthana aten babre amtan lauzari Jolip 100% natural syrup amasung capsule yu thakpadagi oirakpa awaba chaitheng hakjangi liver soklakpadagi kuchu sengaktaba haksang soktharakpa tumba chaba yaraktaba khong hamba nungairakta singbu phanba ngamba amata ngairaba upaidi Jolip syrup amasung capsule diabetes singidamakta Jolip capsule chabiu
Taret Foods के अनोबा प्रोडक्ट ओरिबा अखोई के इरम दमसी की पोथोक यामना हाउबा क्वालिटी लाइन पुथोक चबा चगहाउ बुजिया मणिपुर के मफम खुदी मक्ता याहुन्नबगी पांडमदा स्टॉकिस्ट सप्लायर डिस्ट्रीब्यूटर एजेंट कौजरी मणिपुर की डिस्ट्रिक्ट सिंगदगी स्टॉकिस्ट सप्लायर डिस्ट्रीब्यूटर एजेंट ओइबिनिंग मियोय सिंगना पिजरीबा नंबर असिदा कॉल तौबिरउ Taret Foods redefining black rice. With the world-class infrastructure with multi-purpose outdoor hall, kid play area, football ground, swimming pool, tennis court, reception and waiting lobby, classroom, science laboratory, computer lab, library, activity room, cafeteria, where your dreams will get wings. UNACO School, Maitram. Combined tutorials for CBSE, the largest CBSE tutorial center in Manipur. Admission opens for revision. Class 12 CBSE 3 months revision course. Class 9 and 10 CBSE 3 months revision course. Class starting from 8 October 2018. Van service, hostel available for boys and girls. Combined tutorials for CBSE. Saglobal Moirang Lerik Bachin, bus parking. Being natural is a way of life, and food that is naturally beautiful, full of nutrients, with no added chemicals. Eat real food and live an organic life. Stay healthy, be organic. Lengsin Viraksi, Bless Manipur 2018. Lag lebo October ki tang tara taruk tara taret tara nipan. Numidang wairam pung mari makai. Ibo yai masumang lila sanglen konung lampak Imphal. Manipur miyam ki damak amasung ana ayak sing ki damak isogi manay na pratna tawjagani. Thajabiu anak pathok kadori. Amukahna taramlok chari makhataba pau. Bisnupur district ki Oinam Kendri ki manung dalaiba Oinam Girls School ki fencing ki phibam Kendri ki MLA su oiriba Manipur Pollution Control Board ki chairman L Radha Kishore ngasi school asigi fencing nauna khana na bathabak pakhat pa hokre ngasi ki thoram aduda school ki headmaster Oinam Sana Tomba amadi construction committee ki miyo kya su saruk yakhi L Radha Kishore na haikibada nupi khakta ki oiba school asigi phibam hana dagi yamna phagatle fencing ki saruk asi fattabana mahiroi singna thengnari ba khudong sadaba adu kokna na ba nauna khana na bhona bani haikhi Manipur Sarkar ki anoba education policy ki makhada ikoi lairik tamdaba yadaba drop out charter sing lairik tamhanba khongjang ama changsalakpa asida su district asigi oina ekoina mafam asida special coaching class ama koi hangkhre loinana residential special coaching class hangna ba step ama su ekoi education department ga tana jaraga school asigi headmaster ojasana tomba ga tana jaraga tawjeri education sector ase ekoi honorable chief minister amadi honorable education minister lusing makhada ekoi semkat sakat pa ama chatharak pa se sigi manung chana ekoina MLA fundagi school asigi southern sides from east to west masi aina wall chanjaragani hojik tawjari ba ekoina smart classroom special coaching class lakadori ba class 10 gi pass percentage gi akan banda ekoi residential phau yauna tawjagadori ba sin nangna ba semjagani haidana ehakna mayamda lakthokchari ekoina sugadori ba thabak asisu praja gi supporter ka leibane praja singna ban tawgraba ekoina pamjari ba ngasi ekoina target tori ba se sukphang phangba moi maram asina praja singi site gi maruina NGO CSO maruina bera paibi gi site gi ekoi bunung sibiu government sigi asoi ba award pa su takpiu government tawbiri ba tawjari ba thabak asida su angam ba makhai di matyang pangbiu haidana ngasi gi tansa slot appeal tawjari ISTV ki discussion hour ngasidagi ISTV ki channel 2 da fangbiragani amadi YouTube ta su fangbiragani Thobal district ki maitai inat chawkhatlup mayai loisang na safong kibagi ahanba mapok kumon thoram ngasi khangabok part 2 mayai lekai da leiba ima imoinu gi sanglen da pangthokre thoram adu da BJP Manipur Pradesh ki vice president oiramba TS Zadumani Jila Parishad member KS Rasmohan pradhan yauna miyoi kyana saruk yakhi TS Zadumani na inat yokhatnaba miyam hauna changsiliba iheu asi mipum khudimak na sonafam thoi haiki RC Film Production banner ki makhada puthokpa Manipuri feature film Nang Kanano ngasi JM Hall da premiere so utkre thoramadu da film member amadi social worker RK Romeo RC Film Production ki co-producer P Prameswari na saruk yakhi Manipuri film ki lam da saknai Rabi Hema Batina mami samlakpaduna uriba Manipuri film ki fibam asida artist ama oina wakhalda nungai taba kaya fawi asegumba fibam asida Manipuri film bu hinghanna bu honabada aikhoi punamaki thodang mathau tai haiki
Manipuri film di paisana oi banati thawai yaujaba aduga asigumba art form masi akoi Manipur masa moina Manipur gi damakta di hinandaba yade chakot handaba yade habigi wakhanda thawai yaujaba aduga arta ngawjaba kuna mangna kathopadana saru oiraga jamna wana bukhacharakpa adugumba art ni Manipuri film siradra haina mayamna toina hanaba masi tumina yamna maga phomdraga su hall pham narakaba aduga release pham narakaba si puna masi akoi gi thawai yaujaba sina maram oraga punna thengnaminaraga Manipuri film se hena jokala poina phone binasaraga kalmansi thamjaraga Aina Thinkraba Lalhaulu People's Revolutionary Party of Kangleipak Pripaki Nifumathoi Suba Mapo Kumon Thoranga Mari Lainana ngasi Imphal West amadi East ki mafam kharada gas ball thagatpada natana start hetlamle Lamlai Development Committee na sinduna achoibam deben kauba myoi amagi thausil makhada Nungoi mayai lekai da sanabung ama semjin ba haukhre Development Committee ki Secretary Haikruzam Itona sanabung ase semgat pibagi damak thagat pa phongdorakli Ariba lampaksi koi sizinabam khangdana jupanai matamda sing chaw sing thumdana angai chanaba yadabdu akogi insijarba lamlai degi lengdekwa social worker deben amasung development committee lamlai ga kesan nadena sumba lampasi simbirabida mukta nungoi yang club mai amasung development committee mai degi inabu namkheli tenghaga Loshilak pada maroi bapau amuk hana pizari. Hazin khiba oza amadi mahairoi sing thado u haina mahairoi lup tarukna Manipur University manung da khongjang changshin bada police ka chawna mukna bathokre. Amadi state aside ising ki award pa lairiba si kokhanna ba lengangna state level committee amadi district level coordination committee semkhre. Yang tabi di basingbu amuka nak kurumzari.